Senior lawyer le former secretary of the Supreme Court Bar Association SCBA Gaurav Bhatia chuanin SCBA president Dusian Devachu lekha thonin SCBA president nena chuanin ingwanga boina nulu ani nge achan diktak chu zofi adua Susana kes chungchanga zalen na zon sakonga ama chu boina nulu ani tamai sia hei hianin mi temakti po alo phareng ani SCBA ti hianin diklo takin an thunei na hi an mangsual ni tin an soiboka hi an thurel dan le an thurluk na hi adiklo tak zani tin an soiboka ni Gaurav Bhatia chuanin SCBA president ne na chuan zona minzo tala rang taka ka chan thei che ani chuanin arna pa boina nulu na konga hianin arna pe hi zalen na impact wat thei ka be sei cheunia tin a soyani kan ria tho angin arna pa chuan zelen na phu tin kan ngai tu ome diktak chuanin arna pa chuanin hotu le diriam tu anei don sa a achan chu thudik jeb nei lowa soitlang pop wangani hemi ani awang hianin fundamental right dan chu abo chiani tin an soyani Gaurav Bhatia chuanin tunari chuanin Supreme Court ta an thutlungna ngai chan ri alini thuwa soi